Apaan? Hitam 2. Udah lupa, Pok. Kopinya rada kentelan. Bisanya pesen doang lu, bayar mah kagak. Pokoknya bikin 2 dah, Pok. Biar rada kentelan. Terus jangan diaduk kopinya. Apaan, Pok? Udah dibayar kemarin juga. Boleh lah. Ya elah. Timbang kopi 2 aja. Pakai guru tua amat. Lah gua belinya pakai duit. Pakai duit. Tenang aja, Pok. Pokoknya ntar kalau di gol ya. Tenang. Yang kemarin semua lunasin. Bener ya? Lah, jangan salah. Kagak salah. Nih, kopinya. Mantap. Makasih, Awas Pok. lu, jangan lupa bayar ya. Beres. Mana nih urusan? Pokoknya nih, kalau pura kita gol, gua mau beli kereta. Tuh, coba. Ah, lu baru kereta. Ntar pokoknya kalau proyek kita jebol, gua mau beli kapal. Buset. Lagu lu yang kemana aja belum bayar tuh kopi. Pokoknya tenang aja, Pok. Lu kali ini mah pasti dibayar semua. Dan kopi ah. Kopi komplek begini ah. Nih. Ujungnya kopi ngutang lagi dah nih. Wah, pokoknya terima beres dah, Pok. Lu kali ini mah pokoknya bakal kulah.